Delhi Lady Night Stay na bonun sun pha tu lai covid boi to dung zu yang koi ma long hoi ten iki het iki zamat to thei ta hi win na bon che kai wa na dam mo nam na dam dingo iki nemin tu chung covid hi first wave sangin second wave hi anasal he in hi je chun ki chat na dinga khan sai hi po in hoi ta ki be anu angain October hi third wave dinga predict abor ki no hi in tu chung second wave hi atam zo 20 to 40 years so aha atengin mithi zong hospital a thu a ki se jeng hi in hi je chu naute ho zong hoi tan ki bengu win lang idam mo zong le hospital hi bed zong lo hi tan hi je chun tu ke hon zong ka bol pe nu cho hi le steamer hi mizo sen hi thei chanin ki chomin nang aman tam ta zong hi po in zathum le som nga ho zong pharmacy a ki mo hi in steamer hi man tenga hi le tui hi tap water sunding chule steam hi ni khana thum vei li vei be akila ding khat vei ikila teng at least 5 to 6 minutes be akila ding chule tuilum ha dona don ding ahi thei chana ni khana ni vei be haldi du bong noya ai yang ha ding son ding chu ni khana ni vei be don di ahi turmeric mil hin immunity increase abolin chu study hon jong ha ta approve abol hi in hi je chun hardi du ni khana glass ni be don no hitin vitamin C hi ni khana ni ve be alien hon chapang hon chang khat he jong le kho pon alien ho hin vitamin C hi ni khana changi ni be jingka ni ha khat ne ding chule tablet zinc tablet ti a jong pharmacy a ki mo hi in chi ki so ke within ni khana chang khat be ne ding chule vitamin D powder hi bong noi la ha ding hapta khana khat ve don di chi jong hi alien to anewa chapanga jong dose ki bang che na hi en naw sen tai lo in chi chu hapta khat le khat ve don no hi tin chule tuilum ha don ding atha tha sam ana au ma hi jong le jing ho ne ding exam ti a covid ho symptoms in ya ikigin mo a hi le itina che chun ho fever mild fever ho a hi tablet dolo nikana thumve ni athe hi in chule antibiotic tu chunga covid na dinga aphapen hi azithromycin hi in nikana kha ve ne ding ni sagi ne adi he second phase hung kiti teng le khun infection hung hat wala ilang so iche so hung set ko hi in hi je chun first phase a hi hoi ta hi ti treatment ikila hi le second phase hi akipel do athayan second phase ikipel do athai le hospitalize zong ngai lo ti na hin hi je chun hi thai chanin naute hon jong lo ki sei ho chu ki cho nyang je no win lang hoi ta ni adi ngai to win lang dam sel win lang aboi ha sa le ki phalam le hela iki kol to ba iki he to diu he ti chu naute ho koma ka ga sei no ma hi in na bon che ke win dam sel win lang tamnan ke he to jingo hitin aboi ha sa ho ki phalam le hela ki he to diu he ti chu khan sei no ma he keima gugun no chule achai na en ka sei hai kha chu ke hon tu ka bolu hi ni khana kha be don di hi en chi hi tuilum na son diu chi na tha diu chule ayang na tha diu thing ahing khu na veluwa tham khat na su pa no wa na tha diu chanam hi ahing piece nga piece gu ham khu na su pa no wa na tha diu chu second som ham na om dingo chule khoi zu dabur ho wer hi jong na kho lo khoi zu pharmacy a ki so win nang khoi zu thi kha ka thi khe ni chu atam hlom dung zu ya hi en na tha dingo na om min pha no le champra na atyawa tui khu nami alu diu chu chali na ki hli no wa khon khat na don dingo atuya tui mo hin chi hi aphat na pha hi en chu ni se le khat ve be na don dingo win hung ki ha sa win he